Imaynayan kashankichis hamaut'aykuna khumpaykuna nuqa sutiymi Thais kunan Perú suyukunapaq kay Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez yachay wasimanta pacha conjunto habitacional escalonado en un contexto de vacío urbano del sector Taparachi Juliaca 2020 Cusca Huichana wasikuna kay usnu ch'usaq llaqta suyu Taparachi Juliaca 2020 puno suyumanta Juliaca llaqtapi imaraykuta kaytari llank'arani nuqaqa munani kay urquta kawsarichiyta riki huk estilo arquitectura inca andenerio sumaq riki purinapaq riki andenes riki anchaypi tarisunchik wasichakunapis anchaymanta qhawakushanqa runakunapis sumaqta wichayman urayman ñawinkunwan chaymantataq operación escalonada kay proyectoqa imataq chay operación escalonada chakana kashan riki chakana wasichakunapis chaka kashan chaymanta sumaqta riki runakunapis qhawakunqaku wichaymanpis uraymanpis visión panorámico amplio visión panorámico riki kusisqa tiyanankupaq chaymantata imachaypi tarisuman con áreas verdes kashan riki anchaypi p'itayanqaku riki pukllanqaku riki kusisqa paykunapis riki con amplios miradores kashan riki anchaymanta kajinar chaymanta qhawasunman chaymanta kashan iman kashan chaymanta kajamushan talleres de exposición cultural riki anchaypi riki señorachakuna ruwanku riki chaypi mast'amunqaku riki chaypi qhatumunqaku ruwasqankutaqa chaymanta imata chaypi tarishashunchik anchaypi kashan riki cancha deportiva área de socialización anchaypi riki pukllanqaku riki p'itayanqaku wichayman urayman waqay nispa riki kusisqa paykunapis riki chaypi pukllanqaku chaymantataq chaypi tarisunchik riki mirador kashan riki conexión de la topografía al santuario Roxana nishan nuqaqa munashani kay urqutaqa huñuyta huk urquwan riki chaypi tarisuman santuario Roxana Soto yachanchik Juliaca llaqtapiqa runakunaqa iñinku riki imapipas chaymi nuqaqa chayta munani huñuyta riki chaymanta imatata chaypi tarisunchik chaypi plaza central kashan chaymantata chaypi runachakuna hap'itayashanku wichayman urayman q'uñikushanku riki pukllanankupaq kusi hayt'amunqakuna chaymantata ima chaypi tarisunchik hamushan mirador anchaymanta runachapis qhaway sumaq pichinku hinaraq chaypi qhawakamushan wichaypis uraypas anka hinaraq chaymanta ñawichanpis kusisqa qhawakunqaku chaymanta imakuna kashan yachanchik riki kay proyectopi kashan riki phisqa bloquekuna riki A, B, C, D, E sutiyuq riki anchaypi riki tiyanqaku runachakunaqa riki kusisqa chay ukhupiqa tiyanqaku riki wichayman uraymanpis qhawakuspa chayman tarikuq qhawari chaymanta kashan riki andenes riki wichanapaqpis sumaq ripin runakunaqa wichanqaku kay urqutaqa kay urqupiqa riki purinqaku chaypi kusisqa paykunaqa riki chaymanta tirikushanchik samanapataqa estacionamiento riki anchaypi samanqaku carrunkuna kay runaq tiyaqkuna chaymanta imata kashan riki bloque C anchaypi riki bloque qhatumunqaku riki ruwasqankuta riki comercio kashan chaymantataq conjunto habitacional para mejorar la calidad de vida alusachita nuqa munani hamaut'aykuna chayan karan nuqa ruwasqayqa hamaut'aykuna allin sukha kachun kankunawan tupananchiskama tinkunanchiskama añay kachun.